Yan, ngadili video bola yan, kerpeting Barca menang di Liga Spanyol. Cek saya dia. Cek aing lah, masa cek bapak dia? Emang dia gak panggil bapaknya gitu. Panggil lah, Di mana? di hatimu. Aduh lucu. Tuh. Jadi dengek ku aing jamual. Atuh dia polong tein. Atuh aing mah nonton lah keur isuk dina TV. Atuh eta dia ngadil untuk nonton deui. Tuh tapi aing mah ngadil anu sapotong-sapotong teh anu ngaranna nontonnya. Anu bacaana haiglit teh teh. Oi, Aguna si Amin nonton siaran ulang bola na TV teh. Nonton men? Haiglit teh. kumaha anjing amin eta ya sekolah ngadek sampai di warung mah Murti. Ih. Haju naon ge? Highlight amin. Oh sih biasa bae ulah ngegas doang belesonan bae. Beneran cenah ya. Heeh, dibelesan. Kamu jangan lo jelas amat makanya mengajarkan coba benar. Ji. Si Idoy ngajak main bola ke orang. Siap tuh? Siapa yang mah? Oke, kabaran wak si Amin aja. Oh. Ih, kan samin tuh boga HP, ayo aku sudah dempenya. Oh, guys. Halo, kediaman HP Doni, aya naon? Ih, kakak saya pun dia kurang. Ngotot. Nah, teleponin aing, assalamualaikum naon? Rosa dusun. Oke. Ih, dusun ditelepon kali di Palehan. Assalamualaikum Bapak Haji, selamat datang ke kediaman HP Doni. Dia dusun di telepon main Palehan bae. Kedua assalamualaikum waalaikumsalam Haji. Kan yang jalan, jadi mau non. Si Ida isukan ajakan main bola. Atuh ayo. Tadi aya kami samin, aya Sitian. Kayak yang kadinya. Ih, aing karena makan aing dusun, mana lagi dusun. Ih, aing. Kan si Doni si Tian di Mas Amin. Tadi itu ge yuk. Ayo. Cepet kuy. Kurang jadon marah bae tadi. Si Aji tadi telepon, si Idoy ngajakin main bola. Kamari jadi isukan gitu. Anu bener kamari apa isukan main bolana. Isukan tadi mau keceplosan. Dari ya kiluan bae. Nah, lomba-lombaan. Oh, Min, si Ida yang ngajakan main bola dah Min isukan. Kumaha? Ayo ge. Sahayu-ayu nabe nyohon teu main di mana? Emang main di mana? Masih di Ipis. Jadi kan koin segasahan. Tadi kan Min, dia isukan ulah terdatang dia. Oh, ih. Dia mah ngadong kelong, hes bae beurangna. Moal. Ih. Sumpah dah ya. Oh. Heeh. Udah suku aing nyerita saya dan tadi main bola. Oh, suku aing dirasa di sepak sehari lain. Heran mega. Ih, mana curang biasa jing. Ih, Nyampe bareng-bareng. Iya. oh suku aing ya. Heran mega. Dia Doni ucapan ih tasang bola hitam. Ulangan gitar. Ih. Si Amin kemana kita? mau tadi mangising. Nyawa saya tahu ngomongin janjian hayu-hayu bae main futsal bola. Oh, ini nggak kelong. Es doi meureun. Woi. Aji iraha idak main bola na yo.
Ngus lah, kamana be serangan. Dulu si koin ngebengkak-bengkak ada siapa ku si Idoy, ih nyeri jasa. Mana bae jeung kami. Tues aing kerak urang esing. Nih, rosa kelong. Ih, Cedak jagoan berdatang hati meuri bae. rosa kelong.